kalian aku jekin gaburan pengusir kejang siap. Ini apa kalian nilai aku? Main. Kenang menjadi kira-kira harus makan dan bang tidak dulu aja Pak Jero ini mang depan karyaan ini mang depan langus nah Bro DJ Pak Jero ini niki swastiastu Pak Jero swastiastu wih berganti kelecah deh dengan Pak Jero ini udah sekolah mana sih Pak Jero ini sekolah DJ sekolah mana kan ragane hiji ngantem yuk embe ngalengalan yuk nih Bu yang ngalan hilang dewasa nih yuk man kayak nantiang kan nih yang kamu nak cicengnya galak gadi nah antiang malu dini tuh kamu tuh nganan cicengnya nyegot ben penuh nasubad main ben ngepok cegot cicing ben nambah kene beban nah antiang lagi kalau gadi yuk Sih, sanje. Biji sekolah mana kan ngantapnya jangan perlu ngantap lah sanje yang itu mah arif konde. Ini Pak Jero. Wih, Pak Jero nih. Ye, komang lah dekadannya no. Pak Jero yuk, cara metek botol gati yuk. Sing tawang kabang pipes nih Pak Jero. Pipes kabang Pak Jero mai. Hampura mang. Nah kalian komang kadanyen. Kalian pegawai mingguan itu soalnya dini Jero ini nak sighting ali mingguan milekan mingguan tiang sing setuju tuh bekedak deh bahasa nangkat tuh kalian tiang ada mingguan ampun nggih man komang apa cepan tujuan ini ngapu Banten gitu kini Pak Jero dikali wau cang bampur kenyamatin Pak Jero tiang mereka kang ngolemin Pak Jero nunas raos cocok sing dewasa nih timpal tiang ini anak lakarnya Mas Sampi nih ke pang mepai lenang nih ke pang engal moko sampai nih itu pang mali ke payu gitu Pak Jero. Nah begitu main kejeruan mang nih pang jelasin dini le asalnya ada kaden ngengke nih jeruan. Ini Pak Jero. Weh duduk salin Pak Jero nih lah pengijang jiman pengijang nih. Nih be panak gamang nih. Cuman kampi dan hasilnya main tahu. Kamu bersiapkan kopi ya sana? Ih cuma gaburan kini tunggu sekalian aku jekin gaburan pengusir kejang siap. Ini apa kalian gaburan kejang pengusir gaburan ampun udah mengeh. Aduh. Man kalian nak kejap begini. Ini Pak Jero nih, ampuru tiang Pak Jero, tiang terkejut, tiang jantungan, tiang Pak Jero. Kesurupan loh sini. Sini ngajak ira giring-giringan main. Ampuru Pak Jero, ampuru Pak Jero, tiang anak jantungan. Ya jantungan nih. Kejang kacakan. Iya nih nyatok. Kenal kita. Uang biaya daki kok. Bro. Meriki. Kang yang aduh yang katakin mereka lingjo gaburan gini. Kecap kalian bilang pedis liu. Udah muain Riki Pak Jero ini kalian tuh musik punya yang kuning dan nenumah niki kok nyidang saja nenumah yang ini nyah tuh musik gaburan kijuk Pak Jero niki adi mau keluar ini tiang Riki doasi mantap napi kenta nih ya kita nih ke aja kita dia oleh Tegal usan Banten dong Rainan gini kan Banten masih udah inget cokpit menjalan kinten Pak Jero kaden tiang busan Pak Jero kaden maile hang anak
anak megerengan bener bisa ke rumah tuh jangan kejang bertanya gitu jangan jejak lagane nak jejak ada kejantungan lagane kenten nih aja dong. Ampun nggih nak tiang soalnya nak emosian sedek soalnya gitu. Coba tak marah gitu biasanya kan pintunya kebuka kan tuang nyen bensanya kepasang itu dan kebiasaan itu. Ampunang yang ada kena geng-geng nggih. Nggih Pak Jero, kerawan titiang meriki. Benten niki jagi tak kenang titiang. Indik pedewasan titiang jagi beli sampi nike. Nggih yang dados titiang tunas Pak Jero. Nggih. Titiang beli sampi cenik pangman gede. Ngubuh sampi brag pang tadi mokoh gitu Pak Jero ampun niki titiang Pak Jero. Kenten nih Pak Jero ragane si malu tadi ngubuh sampi nih ke makelu saja nih ke ubuh ngangsan makelu tuh ngangsan nyeri kang lah digoden nih ke terus hadina nah yang lah kemang saran lah main coba di Pak Jero Muyu nih nah tunasang pebangket tunasang ane madan aliang dewasa pangragane meli sampi itu jadi meli sampi mudah pangada pemal meli sampi berak pangada pemokoh kental nih Pak Jero Nggih kenten ampun Pak Jero nggih. kental nih ke Oh dia ngerti ampun maksud raga niku nggih. Maksudnya barang ceni pengal gede meli mudah pengal mahal kenen. Padu ya tiang itu masih tiang. Nah tiangnya masih ja onyi masih gitu ani main-main ja liu begitu dan masih kenane tapi solusi pasti ada nih nggih. kenten ampun Nggih Pak kenten Jero ampun Pak Jero. pas kati man solusi Pas ini zaman solusi niki. Mungkin yang serang Pak Jero mantan. Poinnya niki kan ngalih bati gede kenten nggih. dewasa napi sana becik Pak Jero coba aliang nih ke dilontar di kalender mang depan tiang yang aling-alang beli sampi ragani pak yang alam beli sampi gitu Nggih. Mengkomang ampun ngabu perlengkapan niki. sampun nih ke Pak Jero Oh. sesuai dengan harapan Pak Jero ini sampun Nggih. Gua mungkin ampun tiang lagi taksi demen nggih. Nah, antos demen ya antos. Aduh. Ije ngejam kerja nih. Ini Wih, kebang kerjanya aja sajan benesan puasan. Ye, gede sare ini masuk iki asal. Ah. Oke, aduh. Ki kalender. Ya, aduh. Tumben gendang kumin ini. Biasanya hujan-hujanan kumin ini, ro tiang masih belang wai ini hujan. Nggih. Ki. Maling kalender meniki ken hari ini cocok nih. Asalnya cocok deh niku. Aduh, cek ada dewasa niki. Ampura kita lamur-lamuran saja. ini ke nggih Berarti oh niki semua pahit-pahitan nggih. tanggal kudu nih ke Pak Jero tanggal kudu Niki tanggal 29. oh diki sukra dan Pak Jero Iya. saumane diki saumane Oh berarti niki, ampun nggih salah tiang niki berarti. niki Semua pahit-pahitan niki cocok bagian belanja-belanjaan gitu. Pahit-pahitan beli sampai kocet. Napi je pokoknya pahit-pahitan gitu nggih. oh nggih Niki ampun tanggal 25 niki. Nggih. berarti hari Senin tanggal 25 dia penyemak mobil Au. nya Nya. tanggal 25 dia penyemak mobil Nya. Enter Pak Jero nggih ampun Wih, kok bisa ngalih mobil? Kuning ngalih sampi besar kan? Ini sebenarnya. Saya benar nih kini. kan nih kembali mobil Pak Jero kenten tiang nyewa mobil angon nggak sampi kenten Pak Jero Kenten masih tiang. Yang beli mobil nggak dewasa beli mobil. Mang, yang sakit mani-manian yang mainnya, kok bang ngajak timpal sana yang main. Sing perlu kerjaan misi kerjaan liu-liu kini nih mang. Nah 1000 deh kanggo. Karena liu anak main bertiang jiwane masih sosial sing sangat kadik itu kerjaan. Biu mata apa nih tiangnya ke bang, tiang karbit, tiang bersiap karbit. Dalam pangsi kini masyarakatnya mengeluhnya, tiang dot membantu masih nggih. Mani sakit mani-manian main gitu caranya. Ya penting kena tulus ning gitu. Apalagi carane komang ajak nih timpal komang ini kan usaha ngalipang bati
melisampi cene pangman bati gede kan genten maksudnya. Busan tiang yang ceritaan kau mangajak di balik tiang ngeling busan gerong-gerong tiang rike. Biyen tiang aru tiang dalam jiwan tiang enak. Dulu seru sedih Kang Jani tiang napasin iki aduh. Aduh. Mang, pedalam Pak Jero nih usang ngeling. Nah iya tulus ikhlas kuni jadi dan sesarene jemaah lebih jangan siu dan jangan nak bieu tulus ikhlas Pak Jero nih. Kenten Pak Jero. Nah iraga pang nyambung silaturahmi ini pang sing ulan sesari ini nih Pak Jero sing idang mesari. Ulan sesari ini nih Pak Jero ngeling. Kenten Pak Jero tiang tunas dumun sarana kedenan nih ke tanggiang ke 1000 mantan ke pang pada melas gitu. Pang iraga nyambung, iraga menyambung berayu. Nyan ulan sesari ini iraga muyutan kenten. Tiang tunas mantan ke 1001 sani ke nggih Pak Jero nggih. Pang tiang pang adep dalangis. Nih ke mulih nih ke. Suksemu Pak Jero nggih. Yang kenten apun? Pamitin apa nggih? Suksemu Pak Jero. Niki tiang mapan tiang sanya pangidang niki ngoreng nyaman-nyaman ini mekar meli sampi. Tiang kan dumunan niki pamit sing enten. Nggih, soalnya niki sanji niki teh jari. Nggih. Pamitin dulu. Suksemu Pak Jero nggih. Yang mani-mani tiang kan ngoreng nyaman-nyaman ini cuma niki. Nggih, lain ampun. Ampun Ini Pak Jero yang tunas bione pangadu kakak kadimang nggih. Nggih, abu onyang niki. Canang abu bunga nih pes kerjaan 1000 rokone abu masih abu dan napi-napi nih ke napi-napi bakda ampun bakda nggih aduh boleh ban cerita orang ngeling sedih kadang tambah ini kerjanya kuang ini malah nih satu sana aja makin hei bunga dia nama aja nih kawang nih duh